Seccade, maske. Herkes kendi seccadesini getirmek zorunda. Seccade, maske o şekilde gidiyoruz. Ya Allah bize bir hadi. Kaçta oluyor? 55 yaş. 55 doğumlar üzere. Seccade. Tabii kapalı, herkes kendi seccadesi. Söyler olacak, kapalı gelin. Tabii kapalı. Herkes çalışsın. Dışarıdan havası var. Farklı falan seccadesi. Hayır, millet dışarıdan karton getiriyor. Siz de gidip çalışıyorsunuz. Yok, karton getiriyor. Seccade maskeye getiriyoruz. Maskaneleri kapalı. Herkes kendi seccadesini getiriyor. Burası yok, sosyal mesafe. Tabii şurada olan da fazla yok. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Ağacı cadı ortasında. Koş. şöyle buyuruyor. Kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışması Seccadesini dışarı serip orada namaz kılabilir. Bir diğer önemli hususta belirttiğimiz bir çizgi var. Kıble tarafı kim zerre alındığında bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Öyle mi? Ha? Evet, tamam kızım, tamam hadi Allah'a emanet.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu nasihatte bulunuyor. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah'tan bağışlanma umandır. Aziz müminler, İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir
kısacası her anını ve her adımını etkileyen eşsiz bir güçtür. Müminin hayatı ailesiyle, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla, canlı ve cansız bütün çevresiyle ilişkileri ahiret bilinciyle şekillenir. Ahirete imanı yürekten benimseyen mümin, her işinde Rabbinin koyduğu sınırları ve onun rızasını gözetir. Mümin, imanının gereği olarak salih ameller işler ve güzel ahlakla kemale erer. Mümin, kendisini daima hesaba çeker. Mümin, kötü sözlerden ve çirkin işlerden uzak durur. Mümin, kainata ibret nazarıyla bakar. Hayatı ve ölümü, sağlığı ve hastalığı, bolluğu ve darlığı, sevinci ve hüznü, imtihan dünyasının bir parçası olarak görür. Yaşadığı her tecrübe, karşılaştığı her hadise, onun için iyilik ve mükafat vesilesidir. Peygamberimizin ifadesiyle, mümin, nimetlere şükreder, bu onun için hayır olur. Sıkıntılara sabreder, bu da onun için hayır olur. Kıymetli müminler, kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağı ahirettir. Ahiret, bizim asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Dünyada ektiklerimizi biçeceğimiz, büyük ve küçük, iyi ya da kötü her şeyin hesabını muhakkak vereceğimiz yerdir. Öyleyse kardeşlerim, ahiret gününe kavuşacağımızın bilincinde bir hayat sürelim. O büyük gün için hazırlık yapmayı ihmal etmeyelim. Kardeşlerim, hutbemi Rabbimizin şu ayetleriyle bitiriyorum. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnned-dîne indellâhil İslam. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وطاعته. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأنصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر جيوش المسلمين وأن عساكر المفسدين وارزق الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة
بحرمة سيدنا محمد أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Ekber. Abi bunu ne yapıyorsun? Allah